Mekambre shambure nawa amuhe pumuri nokusha you are taking care of yourself. Jundi mengo kutara ko shiraro show mama. Shiraro show mama mehe kuvi. Mehe kyo ko mwashengwe kura peneina airiko po inanguri ko gakundi nondi nu we kura mo ngaro yokuhumpwa ina. Mesha binao. Omwasheru mwe mokwafa muvetano pothia mukukura aruho ove ngo hingiro mambo mabipo rumwe mama waruhe kuhumbwe kuhingire shipeno shinaponganda shisha panjara rumovi okaklipa kanje kumbangura bikongorerenga katuna kota tipo shiraro shota tenu nimetunu kuisho kushavi hapo no shikwae rumo shishiete kusho mundu mahumbo mwashepo nunoho omwashishima humbo iyo munene wepo ina eiye sinasho oshiraro shishikara movi muye nongaro ye ongaro njikata no kamovi kwa kamne mamu kunjikongorere toho monao omwashingu humbwa ina eye shimekuru omwashingu guri bara mumunyo kusha hapo ongwa sheri ya mingumbe havangwa shimbe ya muye mbari mistake mama kana wenjivangere shari moru katuko kuna tate kusho moru woteko alikani mangunji ifire ondo metunuke po direveu po ndimari hepo mambo ngumeunguri kandi nondi omwashengo binambi ombieka na bimo mshavi ibangerwe mama hapo morukatuko kana wenjivanga omundu rumwe ngwa foswa omundu ngwa shererwe nunoho ongwa sheri ya mirume ngumbi havangu obinambi biri omwashimo munyo nokusho mwashishime kuri mapuri ronga mena ushavi omwashishime yako kumando uye omundu mutenga nguve hakaina irira ina omukwati nugusha omundungwi kuyenguri inangu kumatho kunyama kumatho kukara no fair holding no relationship ji maitungu omwashe okukura munduwe pothia over holding anji sheherombwa yeto vika nena karive mumunyo omwashengwi either omwashenguri hahida ahaunguro vina okukatona mumunyo mana ushavi pathana pehemba hahidwa erukuru iyo mundu ngumatho kunjithuvera sharwe either ukonyitho kunguro vina vihenawa ukonyitho okurio muhirona ukonyitho kuskol makovina ukonyitho kushanda mapate ukonyitho kushashipiono shina maungure kusha matangwe marangu na matangwa rumwe nao hanje ngunda kenda kunisha mathoro kunguro shinashi orondu eye o validation apo matangero nga hepa ya rama ifo kuda ko mundungu ngurina okusha monao ukara meri hahida po ukara meri konyitho kuripurfa mumunyo kukaenda ku murungu mena rukusha kaka nonga mbure muyo muni orondo mundungu ngwara matho kunjivanga po kunjipo matangero po kunjitanga kenjipo ruvarando mwana mwashengwi ovina viriro vingi usho mwashengwi shimekuru shimariro mundu munenenu either ferhode nganji makana yo makara makara tusha attached relationship uya rumo ukamo ferhodenga kusha matatumika mashi tv ukaambo na ushavi bishua mbashuo shiraro shokuhumpwa okusho mundu shimenji humbu metho kurira nditha kuye movikane na karive orondu oruthuvero rathanangu amishe kushambi vangwe omundu mathoku kano ngarongo kutu mathoku njihingira mathoku kuna mathoku shitavi omwana mbumari kusha kunjithuvera mena ushavi oshineshe kura nasho omundu ngwarwe rumwe shamuno mundu ngumeme poruthwero po ohange aruhupa hokupotha popa hoku okuteya kushapeka eno shina kushekuka devi mashala panana pehe korina wapo mashala rumwe shiri ove nguri na vipona mena kushavi ongwae shimeth omundu wishimathu kunjivanga po kunjithuvera ndova dhungwe njieto munishiri kenji bara po kamuno vikane na vyanjo vyu okusha iriro shina shishika mumunyo mwashe eshime kurunga nduru mwesheke apo ndo kushavi bwana ngwari mbino shiraro ishisha mamashi oshishite kushavi ehakano ngambure omwandu ehakano ku anfaro ruthero ko mundu ngwarwe kusho vandu varwe mo environment amekara abandu mobokereka rumwe obandu mo vishitwa mukamo orondu koshushavi omundu ngabo merira nditha kwa mepo shiri omundu ngumenji tanga mino shabishishira mundu muwa orondu kashu kwa okuya kuro ruthwero orondo shinashurumwe charoshitwe ukuye kashina sha munne ponganda mokyakura ko mundu warwe iye tushiraro mumunyowe
usho mungu sheka mokuri to doubt oneself aruhe ukano nokuri hahira pon nokuri paha nokuri varusha umambo hapo ushadika no shiraro show mama oshina shishi hamitha kombando shiraro show tate na mbena no kapa ho muhoko wotate ushabi hapo tate kinywa ngire pop bapo tate warwe now pothia mna shabi wadamu mukaendungwi oshiraro show shi hamitha na shabi amo mudhe wo mundungwi nongwa she henji banga oshikwa ishanje shishiro shivi osho mundungwa ruhuka nokuri pura nokuri question out am I really valuable shiri managusha I needed this ehepo rufero ngui pombango njiko mundungu umwengwi wenjieta moyembwi ngwara matho kunji protector ngwara matho kunji vatera ngwara matho kunji ngaita pothiaru mweye kana white chinasho shite nuno horumo mama vikabisho kuka okuya njomba kumena rovina karibe mbi akaenda mu munyo byao mara tufekutana uka tana uro omwana butu kristo anashe mabungu tuhingira mwanashe orondu ngunda mwana ngathimo kukutitho mwashe hanjo mote omwashe oshanga tushebero mambo yetu ngatushebero kushabi shishiri masula isho shabi kurithwe mwanashe venjura fine mara ushimosha na kwanashe mote omwashe paho mbatero paho counseling paho therapy paho self help video mu YouTube even that is brilliant po paho bandu mwenoka okahingira kushopo mbatero poina moheperwa po rumwashe kura peno vina rumwe mwapi omwasho hindi kostela mara rumwe sheke ofakanzi okara no mbango no skole omwashe no sport omwashe no bishitwa byomwashe kushana uri honge kuriro munene ko mwashe noshabi parentinga umunda uri hongera posha toshapo mwashe kashina shitwa kwatwa nasho oshino shiteu kashipupu pothia umambo mutungu litatu vanashe vetu no shiraro shoma moshiraro shishi hamitha ketu patupa nshanga tukengeza mambo yetu pakaendo bakwetu mama mambo kutuingira mwana shepo kuhumbo mwashepo sha imbwi unoshibaro shibi pono shiparo shibi po uri shimuno mhoko wehe inambio viyeto ungurungise mu mwashe shimekuru bahagushambishe nao bibatere nushu muno sharumu no shiraro sharikana paho counseling paho therapy